Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikenganywa nono mshulo wa nono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijale joka nahiri hon duniani. Mwenyezi Mungu yarpone shari na wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yahifadhi haina mkomori vani kauda jihunrao. Mwenyezi Mungu yajailie wanadamu wapeu makatili walor mwentia hatu. Waparhani solution le plus vite possible. Hatu wanadamu wanu wajuka ya hotowaro hotinjema. Huangamiza mwanadamu mto duniani tinjema. Haukaizo dezaripuziza siwa komor. Ho mwanadamu yelewa ya ukaya roho mriyatoa roho. Wo mwanadamu ikawa ya kaubidi vahe ya tolo ya hai. Sharji hati ya ukaya si wanadamu ujo uhimilia. Haina mwanadamu ujo urendanai ujo upamaha ya keka korijewa. Ewa himilia mbande sirkad. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Yarnike mwisho mwema. Yarijale. S'il vous plaît, na mettez cœur, m'partagez cœur, m'partagez le Facebook. Eka e live gebege mtapote eka gebege 100% mnifanye signal. Il ne lewe nramboué parce que mitsanzani babouhe dans le vide. Et 400 bakay message que tu henda heliabidi o wanadamu kwa tu paris. Mwenyezi Mungu narjali herna baraka ho hanzahe rabbal alamin. Mwenyezi Mungu narjali ya hifadhi haina bandu wale mwana mkomo la dunia mafe. Nyimlo TikTok, nyimlo Facebook, na mettez cœur, m'treze GM, m'partagiez, m'nifanye signe comme quoi gamono ze message. Wa alaykoum salam l'homme du parfum, Monsieur Salomon. Wa alaykoum salam la reine Victoria. Namnike signe kanga monao s'il vous plaît. Watukufu, narabe nous échanger le blog. Et message j'allais ou nous message le très important. Message le très important. Ranzo rivehe. Harmonadam wenji. Oui kairizi no alaykum salam. Harmonadam wenji. Ika wajwa uzifanya. Jawenji wazifanya. Shangar beshomru mzima. Ikao. Wadiwa zoka ya ngoma inji ya umenya. Horongo wa haraka. Kailimru ya fikiri. Homru toatolaka, mru fikiringa toatolaka, shamru kadeveze toatolaka, na ikajaturu kule fleurs. Rare jajarme sujet kado l'onio. Oui, bonjour la belle Nada, la charmante. J'espère que tu vas bien. Nimlo Facebook, na mettez écœurs, me partagez s'il vous plaît. Et comme tu chiam ni fanye signe jeu comme tu chia. Ikawo, ye message, oui manam shohat. Ya lolo ni mrumme, ikao ya mrumme woi ya kana zekirtasi. Sha Mwenyezi Mungu Jabbar, hajalia mwanamshe woi, ya reconnaissante, ya he zenyanzwe mrumahi ya kaumonesi. Baike mwanamshe woi, haishitambu, na mashaka, na mbulio, na utsimbulivu, baade mrumme demnika kirtasi. Ika mwanamshe woi haka usufra raja kaunda kirtasi, ye mrumme hahomomnika, wakati kao hazawa na dena na mwanamme Mfaransa. Ikaramba mwanamme Mfaransa, dolo na kirtasi jashi Faransa. Shanga jokani wenji gani na kirtasi fantomu, ikawa mzihulu. Butura ngofiti msufitina wadu, c'est la vérité. Hauka ya hulamana uhahulu, zo kirtasi fantomu. Yafanya paksi, hama pesa yo kirtasi fantomu. Ya hunda mjomba ya mdeklaro yo kirtasi fantomu. Oui, Razida, yo kirtasi fantomu. Yabo sisi ni rambulana wa 100%. Karanzo haini mru ya dojo kaya urenda na ikazi yenshi. Yijawla ex wa harede mru mshenjema, mru mshe reconnaissante. Shahe zambu lioneze tambu ya zihunra. Na haina wakata tongo mfungwa yo jirejeza. Mru mshamba nehi.
Là maintenant, je suis fatigué. Je ne peux pas rester comme ça. Léo ni fungo tola kanraro. Maoulou ni ke tola kaishirin. Osao ni ke tola kambili. Là, je suis fatigué. Là maintenant, on s'en va des ans, on va jeza. Gajolo jarme ce joka ye exi hasia mwende hambalance hosirikani ni comme quoi et manam shewa iwede mzaza ho wana hangu sha hakaji declare femme swali wakati na kadamina njaka content aba salzamba o rima na gena manam mayabo haji declare femme swali subhanallah gajo zamba wajuka ukuza wakuze hari wewe mjinga hari wewe bandi hari wewe mlevinga hunu Marseille yesu jia huna bekatiamba tu vas me montrer je jure au nom d'Allah gamuhambiyo nilini hutore katwambie sujet raja jarme sujet hatu s'il vous plaît nyezi unarnike khatima jimarnike musumaya cha Pilizilou, laisse-moi tranquille. C'est qui m'appelle? Aïe, Koukaravi. Hein? Regarde mon live vous appelle. Regarde ça, mon live vous appelle. Je suis fatigué. N'hésitez appelle Fantomozan. Y'a pas qu'un awel, on dit apparaître ça. Désolé vous Sonia. Alaykoum salam Nasra. Nyezi munarjole hirna baraka. Ikawo raja jarme sujet. Raja jarme sujet. Nous hachachon alaykoum salam. Luambi yani daula Komoro. Hewe gani ma responsable. Le dalaonga ni nilo la ushinda. Sera rujowisha manamshe ya wemana mmekomoro ya mtsinze. Watsongo wa wandu de majinru ya anyakao misiru niho ya toka ujuma ho lambe na mbuzi wajunu watsongo utowaro. Oui Flora. Bonjour. Ikawa ni daula Komori ikawa bidi rajanjar me sujet. Ikawa bidi wanadamu wanu makatili wanu mwawe. Idizu jwauzia. Haina usuka mtugosha manamshi haulo hafu. Madame Cholofi, le responsable numéro 1 d'avoir procureur du fantôme général de l'Okomori, Nana Ubo Azali Asumani Ganima Domana. S'il vous plaît, Heni Sukugawa Julo Katili, Wanuatongo Tsinzana, Wanuatongo Ulana. Ne waulawa wanu mabuzilume seraru wishe mwanamshi atizimana mme kamkara de makatiliani dema na wanu watungo utsinza da wajokaya ewa wanonti pia ngoma gobani ngwa veshosha hulaneze fami ngwa launeze fami gamjo utunga bakelo glumandu konti za fami na fami Shamtu gani usuku mwanamshi ngutsinzo heni usuku upaso mwanamshi haulawa heni usuku gwesho mwana haulawa zalandu wanada mwanu Mso waho pirizo waho mwabihema pedo mijini hao keka mlo haisha ukaya mikiro haulo waho pirizo le pinda libewa wa mjini hao wallahi mrajina hajozia shamji hati nyi guvernoma hezi baraka za mguna mtume mnyezi mguna puwe mabandu wawo wanahanyu nyinyi wawo wanaho bazali wawo wanaho bo msaidie wawo wanaho bo belu babe seiko wanahanyu wakomele edo wakati mjo yelewa Sharailu wanahanyu kwa jaulowa gamono hama wafao ya umabuhu kamkaradhi bo belu bo procureur général mnafiki bo Azali Asumani s'il vous plaît moi j'aime pas manquer de respect chema na ukatili watobira mwezi mwisho kamruka datsinzwa wajua ukaya wala makatili ze famiza ngwa bala ushahula ndo waile ya hopilizo yuho kwa tuma kaburini o waulongo makaburini Shawa ngwa opirizo ngwa la ngwa nao. Ya baba sanga mjo utsonga za reglement du compte zidoka ya zamiji hau zidoka ya zaze famiza hao. Kamfanya namna bo Azali Asumani nana bo procureur bo mnai jomba bo tula winga mredinu habye paso de doma na wamadu. Dauni rais. Kamregema ema katilianu mwadu wa opirizo. Na mwalise shingu hata watete mweze mbumbu. Wape homi jina wade wadziwa. Hauka leo kangabo mdo mjini haisha ukaya mikiro haulawa lepindani kwa mjini wallahi kabatu jozi fanya tena
wakatandwa wanwa joshia kamru kadha haulawa ula hawa mruhafu le pindali bo mjini hao kabata jozi fanya tena ndio unipa unuko wakaida chaque fois appel voilà babu la dokoforo ni pas ça tu vas comprendre na mfanya hata nimlo TikTok na mfanya hata la dokoforo mum identifier ya jano ni babu ni parango ni dérange n'importe quoi dada na mum identifier on est kagama live. Elewa kamkaravi bo gouvernement fantôme manatse cinéma yema kababa yanu yema katilianu madoa wopirizo mtswaimise opoto mtsiwawe devant public yema pinda na dobe hangado joka ya mrukadha haulawa hafu deka ngwa joka le pinda bo mjini kabati mlajo jazi fanye bom mwana masamirofu shamhansi haini mru wa mru yafe amumuo da kuga mtsujweda ni dena ngaremi kiro pirizo rido hula rido stere c'est ça alafanyi gouvernement ganyi madhamana mnguna puwe mazababi wajoka wasubuti wajowa wo wanahanyo bobe wajowa wo wanaho bomsaidi wajowa wo wanaho bwaza wajowa wo wanahanyo babe sokati yo mjorumi ye sharia shamankata na kutila karitsu ukaya les gens voient kwa na uzifanya ngono watu wa wopilizo ngana behoja wa unoso wanadamu garanza haina manadamu ya twaro wadoula wabaike wende waula wakandani hawa ula pilizo mabinda ya bomi jini hao ye kari juwa ukaya wakumadwa joka mikiro haulawa kabatu jozifanya paso nge suru kaya ngujobe wapinda ba bouger holewa ngujo juwa ka ujobe wapinda shari so huja heni ya hafa ya ulawa Olewa heni ya uwa yedi hansopirizo. Heni ya watu yedi hansopirizo. Yedi hata yenjeza ima jindu ya misiru yanu. Watu kajuma utunga mbela uya minazi. Wajasi ke baza hawa utowaru se fasili. Mandede mkatula ukaya imanema wenga mumuo. Ntina monatina. Pourquoi vous avez pas de cœur? Zabadi mtuna roho. Yoka wenga ni muo. No muo kana uheyatena ntina umona. Alafu kweli mwanadamu mgongo yarengeshono dia tumanya nyumbani hata ya moya fe alafu wafawa kuwalo wakudwana washe na mkara bo gouvernement bo procureur bo msaidi bo belu ni gouvernement fantôme ikao rijwa kamsamli regemata kensiat na mkara do kana barak ima katila wadola opilizo wadola wa iho obaliwa ndawodziho mijini hao Beka waulo wabaike do pirizo le pidali bewa maudu turamu gujoka mara huwa mdo okamujoka so kama ngujo ulo le pidali bewa shona demo warenge mvuna mtapote mdo cinema Olewa nyezi munaniki khatima njema ya rabbi nyezi mgarnike musomema shara hejaka azali mwanaho mzima ijawahilo yatimiziwa haubo procureur Mana hao mzima yejawa hilo procureur haubo msaidie haubo belu haubo fakri radabi nyotsi pia wallahi raha mzima yejawa hilo kamna parjolo ukaya houliliwa tsinyangu shaga mono ukaya c'est des jouets vas-y wanadamu ngwatsongo na ukaya kwa tina tamba sentima si je tue cette femme là tina mona tsena ya rabbi nyezi munanike khatima njema Shara ngwa basa na mkera di nyima uliliwa. Botira wope unga mzambo. Nyima uliliwa. Yeka. Yema hakama kwa jarega initiative. Yema katilwanu wadulo. Yema binadi umemijini hao. Je recommande de compte que je ne casse des familles. Gajo no casse des familles. Gebidu ya basa nyoneda mu makatili. Majihad sa umazo mjemtinzi apre. Mdojo ukaya. Ze familles zanga jone ma victime. Berlemewa, henu sukumra ula. Ça veut dire quoi ça? À la fin, nimlo madhamano maduda ni daula. Shamnyezi Mungu kujobi hamazababi. Wajoja wadom tsinzani. Wadotimizu wanahanyi mdwelo ukaya hewe mzazi ya uliliwa. Hikima haulawa mzazi hikati konta. C'est une femme vraiment ya le parmi wanawashe wakapani wanawashe dini wambeni. Wanawashe wasoma wambeni. Wanawashe wakatranki wambeni. Wanawashe kawa kaujibali ya nroha mji wambeni. Ikahamilikisha
si ya kamila armere jo ando ko dunda wona ngama pesa armere ya ha so ya dhulumiwa mruje kaseti yamba ari pendomor fantôme na mumuwe leo na mumuwe jana haulo ushamu mbele le pindali bo mjini ha ça va changer quelque chose, ça va changer quelque chose. Shamran se majinlo déjà comme on mcha tout solo la wajus e mana ule ya muwahinga ula helo ukaya mikiro ka jawlo mikiro ka jawlo ya bonga muwawe bamjeda nangana mikiro deli jusqu'à quand maulu jendum da hatishan pasonga bo sur soulia jendum fama règlement de compte si hat reje ho jendo timizwa na hani izo di zumanzao henu siku mwanamshi haulo ema katileo kamtsua tarmaisi mawafini mawabetone kamtsuba na mawawu masia bo mawanda mwapeho mijini hao wallahi kamikiro haulo ne pindali daliwa kakali bihiziwa libaliwa hata mjini hedafu zapo bangoni wallahi kabati mruma mjini ajusu mutazifanya wala kabati mruma shababa jozifanya tena shamode atabasa itongo hani mro na shatu kwa bati mwanamshe ujo ni kamro confiance wala mwanamshe wa ya joji sante vuli ma sécuriser abasar zambao haukanyi gouvernement gani makatili wallahi ya magamjibi wao gamjo tsonga na bokambe c'est pas d'un gamruma wandu afidia moi j'aime pas dire des choses comme ça chaque gamjo tsonga ri penser izo ukaya banu gamruma wandu afidia haukaka kamtsunga za dhalizan Nyezi munamniki khatima jima gardien harme sujet. Et nous sujet le très important. Gamanzo haina manamche. Yake vigilant ya ishi messager yangu ya vasa. Haina manamme. Yake vigilant ya ishi messager yangu ya vasa. Haukani message nerongo zao la plupart ya nyuanao memakababa. Nyuanao memabibi. Ikao mjihansi ukaya ngoma ya hanyo nyeka mwikalkule. Nyuka na ngoma hata mdo jizini sana wala kamtujo kagamzina mopwa mwa mwanza mje mdo tsa solution après yonga kangio trop tard une message ya mwanam shoraku kawe reconnaissante et mwanam shoraku wei halolo ni kababa kalbosh ikao ikababa yuka unu Marseille ni kababa uo wakati nampara haizo yafanya hani menase vanu muji wakamwa ni menase. Mais comme on dit menacé, ça me fera plaisir et comme on dit présenter face à face. Oui. Ça c'est le moment qu'on va voir qu'est-ce que tu me le dit, il assume. Oui, madame Chouatou, madame Mekao, lona kirtasi. Et comme madame Mewei, boyam lola, wazaya wanawararu hatawane. Alhamdulillah, ha déclare wanaha. Shay madame Shehohunga, haka usufra hunga kirtasi. Hakauhunda mbulio, hakauhunda zido, hakauhunda makalima madziro somola mrumme. Shahastahamili bae uide mbabaho wana. Ya demoma mrujo stahamili tambu. Ya demoma mrujo ulemewa. Mrujo stahamili tambu mrujo ulemewa. Nyimlo TikTok. Nyimaka baba mtso tapote. Parce que heni tso tapote loka baba. S'il vous plaît, nam tapote mlote cinéma. Hija hata bishe mwanamsho ula hata. Haradi mwanamsho na nai hata. Chez mwanamsho anuka c'est le père de mes enfants. Oui de mbaba huwana haungo. Je résiste. Hede hata kaudomuwa. Hede hata katsina biya kaure de mwanamsho woi. Hede hata waye. Hadum mikatwana kanraru ne. Yende zahiro jay. Hangoma ikao ya batani. Ya mwanamsho wa mjazizawa na wane. Wa mblokonda ni ya tsouroha. Sha hende hatu akatahunda kirtas ye mrume toujours hakotinye juma utsimba bia mrum shaha haduwa za ukaya vanu gena ya 10 ans. Oui, gena ya 10 ans. Gena ya 10 ans. Wala tukaka ya 10 ans ya kautsonga toa mrume hajitoa. Sha izo na zuna bebo mwana mshohangu. Owanowa ili wazadona wa mwiso wa wana wazina. Boturas ngamzambo wa wana wazina. Pourquoi namba wana wazina? Haukaya hamfungwa plusieurs fois. Hamfungwa tola kanraru, tola kamando, hadi haja hamfungwa tola kavili. Ze tola kazadunga wakati wazawa na waili, tola kanraru haina wakati. Niendaza hiyo jirejez. Yedimani namba ukawa wana wazina. Hauka on joue pas avec les toilaka. Hajaza wana waili ya kazabu nafanya wanawane. Hakontinye juma mlika toalaka na umuwa. Eya mwiso hingri. Eya mwiso hamuwa harumeshindo sha bel deme. Wadungana
dene mrumme wabalo wana ndo wafanye wahule zingu ben demain il a de mercredi ou jeudi ika mercredi jeudi je pense hamre même mshahi bahar ngozi wa havia hamre membe devant public baada hamre membe devant public wa rentro da honi na barangwa basaga mu zombitsirende hamba njaki tuhambi eske mwanadamu wala wa mlongoza nike maelezo zaidi ekakutida wena ula mwana mahemu mjini hajaha mfungua hende zai hende afanya yusemen ula mwanamshi amwambie mruma ukaya yekawa doro hawa hija gamjokaya tizawa na wazi na hunifungua sha cette fois-ci uti esseye huja behe wakati ile mrumshe ya mabia ili wakati ya kanza yaje hajaha para mufti amwambie ukaya kabati ndola yabo hajaha para mafundi yamba kabati ndola yabo ula mrume ha force ula mrumshe amwambie kuna ujua hapare polisi hambe kanga bo mrume dérange mrume hanyongwenza hende zae baada hende zae wabili 2 ans ya kuselibatere mwanamshe heze tamu ya ziesh wakati kauti na usida nike detail par detail van kana ula wabana hajara hazinji na wakati kau haparu mwenda fanya certificat shahardi ha change ili ha protege mbaba huwana toujours la continue kumba hamransi pendant 2 ans wenda za mwanamshe hatu hajaha jua mwanamme mwaname wa abasa hamlola rzamba abasa zamba hamlola bayi hamlola ola mrumae exi raheja kayamlola hataze sama za dunia gama zoma bani bwana kama namshi ha change wakati kao hama esclave son mort wakati ya change be c'est fini et c'est fini faut pas faria trop yeka ou faria sache bien que tu vas être comme son esclave. Parce que madame shoda humtabisha humrende biza duniani humuua kutina kufura tumrenda duniani kutina bia tumrenda duniani bahati zamu iso humremende nziani devant wangu bahati kujaula wanadamu ikaudu wakabu wakatora memdu mshaho humransi humfaria taula je madame shaba impossible madame shaba ntuta sefini haukaya wohuzeya udore jirejeza ikahutoa zetwalaka mwanamshaba abasanzaba horejeba mpaka nilolwa nirantsiwa haukahu nifungwa twalaka za timizi 20 huenda wenjo hanyanywa ukaya twalaka ikaitolo hausi gamanzo mri anambie yemru ya paro twalaka hafuraha na raha gamanzo mri anambie oui wa alaykum salam ya paro fungue mru msheboshe je t'aime vraiment je suis fou de toi mais tu hufungua avec joie ndo kabati mga paro fungwa mru mshahe hafura ya bonga tijado mbaba ntikana usune mporto ko ya paro twala kasbabu hafura ndo hau ha amani ndo twala kaze sotolo hashari na mabaya sotolo hashari na mabaya ya bonga usuna ukaya mru mahaka na usunana na infami zahaka nyuhambio wananyu kashe mru mahaka na usune mporto ko gamanzo mbona bia ya paro twala ka avec joie mru twala ka hausiu banda kutsumanza baada hudekuraje baada hujua mrajina baada usom profite kwa nzondeza shambuka de twalaka ikomba ukaya hakana usiu ndo ya paro twalaka wandu wakansi je t'aime garanzana osana rusomana jamais ngati jado na bandrab jana washo wenji mani ukatolaka no roma han gani dani na omodani wenji le marseille van le faransa van kama ntibilisha hakana usiu il n'y a pas de toi qu'avec joie. Nafura, c'est impossible. Yija, bada halolani mrumrajina, ola ex wahai, hasiyabu hindi hambalansi. Hindi hula, hindi sirkalini, hindi haone saukaya, wedi mzazahu wanahangu, c'est vrai, fanya erreur, mimidi nasunga hunga kirtasi, sho wakati ya hunga kirtasi, haji déclaré femme seule. À la fois banda ji déclare femme seule si mabé ukaya non ntina ujiwa ke femme seule na mide mruma ishaza ngabo mwana mehamba banu pia zambishi mwana mshambilwa pia ishaza ngabo ex wa ya hamba yebanu hudu wa ukaya heli umtabishe mrumshaho ya demo mrumshaho kujoturuka yengoma uloni ikabidi wakati wibongoze ukafike mrumshaho ujoka ani usojo kabala ya keseho
yake sinema udomtabisha yadomba sheri udomtabisha yadopishia udomtabisha n'importe quoi. Il y a des moments il faut arrêter. Mwana mshewo itim lola de mzaza wana hangu alhamdulillah hangu kirtasi shalangwa katangaza kirtasi haji déclaré femme seule itimwambia no kena ukuruke femme seule nami de mruma hao baike kajafanya kesto za mariage shame de mruma hao kesto za hosi la mohatu ketsubidi uke femme seule vangubo mrumshangu ya haraya yaji déclaré femme seule tijihundu tsimana damina na mwishengo ni yarongoa tijihundu tsimana damina tsende zangu shema zantabisha madatsede zangu haloloni mwanamme mrajina toujours hakotenye femme seule ya latif subhanallah wedi mzaza wanaho mazaya wanawane 4 enfants. T'as trouvé le cul et le culot et le courage. Wende wa mbalance. Hasibabu ngoma ikaudu wa jito dahoni. Wakujadungwa. Wedi wa jito wa. Mwenyezi Mungu anahifadhi. Wedi wa jito wa wadani. Wadahoni. Ulofikiru kaya ngochojodo fanyeje. Waroha wareje. Waroha wareje. Uhansitola ka wareje. Kujambiri ya ditukaya depuis longtemps ukaya bubate mapesa ya femme soli ukaudo yala. Gujaone sa sekoli ukaya je me mis d'accord avec ma femme et ma pesa kaudo libo ya kaudo anisa. Hauri kaufanya projet. Shawani waba ukarimana hasibabu de femme seule. Banda hahara ya gwanzu ya ke femme seule. Vangumi me upandwa hedi ni hatu sima Islamu yoka ikiri. N'importe quoi. Jingu hamandawe. Ikaw hamba butira hamba gujuka ufanya sujet ya hangu njaju ufanya sujet ha ukaya tsihupara nonisuka ya wedi mzaza wana hao urende nai c'est pas bien ce que t'as fait nous les aimer zaidi chez wan toria je fais le sujet et katitimiziban le sujet gamjoram de boulevard national gamjo traîne boulevard national je veux faire 2 heures de temps boulevard national ya boka mwana memruja daharu we bandi we mlevi holewa gontraumatize kabati mnadundi na mnakungu ulo Faransa wanajonshangaza jamais de la vie parce que c'est Allah seul que je compte. Ikawe mwanamshe hasiyabu hende habahatishiwa daina ula mrumaha ya mlola nyumeni hondani hakanza ya rongowe ya jidefende haundi haukaya asheda sabawa ya hulola le foto tsalinu daza bawele mruma haho yanu mariage ya shikomore hahulola wende wambahatishe mwana mshengi abongera ma problème zinu zifanyishi ya plusieurs fois zirendishi ya plusieurs fois mu France wanawashe wenjwa balancewa ni makafari ya ma ex fantomu wasia wadofikiruka ya vanu mrumshe wewe vanu mrumshe gomanzizo ngujuhanziza yekaketsukirwa ngujo usepara humrende mishiri na jana depuis longtemps hukaumua hukaumderange là t'as pas fait certificat et da fait certificat pour montrer kaya humua hai block bande de mbaba huana hai hujayabo wede humfitinia hangu mainje vous les jaloux les hommes bizarres mruna do jikalme ngoma mruna tikane ngoma inji hato watwala kana bana kuja turuke mrumshe shabanda ngoto tsofungwa tola kandla runensano wedeza wafanye 2 jours de somo na tabiri ni n'importe quoi. Vous pensez que nos sœurs sont des esclaves? Ou na sho hakuma namsho ujo hanza yo ujo change yo ujo hanza yo ujo bekatsu hanza yo ujo yani yo ujo stahamili shayende ata yeroho ilemewa kana ujo hanza tajangamize inomba ukaya ari lango ngoma shere ngojo karangu halemi hutabisha na ukuntoa n'importe quoi rangu halemi urenda nayi mi huwa savesha kunitoa pourquoi basanzo unitoa pourquoi basanzo unirensi pourquoi basanzo unitoa nyesi munarpone charge wane de mwanu kankara de la Dieu savoir vivre ngodo jokedi mbaba wedi mzaza wanangu shangoma inji hupuse hata wende wa balance mzaza wanao bahari hahara ya hurajeza yangujo hurajeza na mfungo tola kangaru zotola kawa mfungo zoke zina wazia na nani wala shika gamne dunga winjo hanyumle hapo na Facebook na TikTok gani na batani zinji
unjua hanyu gamtsongo ufungula na Roma hanyu moba kuma la honi na mdejua kwa wana mwazaya wana wazina na mdebia Roma hanyu ka on joue pas avec le tolaka ni wana ume masara mbavi na mlecho joue avec le tolaka ba tolaka mbuka do jouer gamtsongo ufungwa mwa des années de mreje bani wajaba dombulia ni mwelele da nyina na mjiankili bende mana mtsongoza wana walo wale unjua hanyu gamza wale kwa tsajonza za mwana ulo ndikapa kwa tsajonza za mwana ulo autiste kwa tsajonza za mwana ulo mad njam jihansi kaga mazumde sharmazina mrume ya hunika tola kanda roti mrume yo saza wanzania tola kanzima yo jo hunika yo ya jo reje de temps en temps haw ya ile ya reje shaga mfugwa rwasha hanyu hangoma inji gamfugwa rwasha hanyu hatola kanda manzem reje mwana mshombe no la matin je suis fatigué izo wanifungu wakazi na ujaza isima gajo ujaza sima dizibaki wale salam manana juma gamrudinu habye bo jinru izo wafanya ngojo liba na skana liba mwana mshoha au mwana mshoha kwa jahuruma shangojo hunda tambu harmetsinu sevra humnika kirta sa reconnaisse au kazembi wa mrenda na mariage ma shida maeshi 8 ans 9 ans de mariage ça c'est quelque chose il a fait tout pour toi cette femme tu l'as fait beaucoup du mal à l'époque tu l'as fait beaucoup du mal à ta femme à ton ex là maintenant laisse-la tranquille de vivre en paix gamanzom do fungua hadharuba manzem do reje na unjua hanyu ni deli kaga mzifanya s'il vous plaît j'ai pas dit qui daninyo tipia yekatifanya message saba vous les femmes ni wanawashi wa Komori mtsongo ufungula muhansu wanraume gani harmazina c'est pas que daninyo tipia de haini azienji de haini uzifanyo na umetangaza ndo tizifanya nywana umemleta za tolaka gamwe shwana mazina alafu gamhambio bomna ijomba hariba no mklamaji je sais je te connais bien n'optimiser live gam je traîne boulevard national et quand gam boulevard national je vais faire un live de TikTok tu vas me voir si tu es un homme tu vas déplacer de venir zembula dol même mshahao kuna ushida nifanyie zo mimi je jure nom d'Allah rantsi turuku hasahalula humfitinia abasazaba mnyezi Mungu Jabbar dojuka muhifadhi dezedu wazawa Komori dwajoma beladu we mwanamshewoi mnyezi Mungu mvukish ya jali mwanamshewoi ya mhubir ya jali mwanamshewoi harmazenza za mahakama mwanamshewoi yavuke mwanamshewoi yavuke shahusia bundo balancer exiwa bahari halolwa na wedu wajitoda honi humfungwa kadoshi wina jana nidisana wabebu mwana mshangu dezole le kanimalilo galjo hutabisha shanga msubuti na beukaya o wanawaili wa wazaya wa mwiso wa wana wazina hauke mrumaha haufungua tola kanrar hadi haufungua tola kanrar haroha jirejeza ezabasa hurenge decision ben non hahutabisha huwa hahuranti deja garasina 2 ans mahamili pourquoi ya tso kubanda hamba kuna umrejeza ya jundu kaba sarzamba reglement de compte yae duhenda ya balance ya kawde ex wangu rikauma na ukaya midina mnika kirtasi tiza wanada minae che problème aji déclarer femme seule timabia ntutsa hano za femme seule no arrête chérie kena ukil udohamba ngabo kaidi mana mwamana udomba ukabani mana kaujanje mwambie nitimanada mine bada aji déclarer femme seule shaba sarzamba ugena mrume yabo dize ya dubi wa hondani et dit à on veut donner le mrumeola et moi je quand je défends non c'est mon frère il dort ici ou on essaie le photokaya y'a des mariages ya shikomo mkofanya wa yimrumaha ho ya hulola malola na shikomo shi silam ou le monem shaju shidahane him quoi moné ça épreuves ou moné ça les photos ya est-ce que c'est pas toi c'est toi est-ce que c'est pas lui là oui c'est ndaye wasi abu yanjalma problème est-ce que gamono kanu binadamu comme kada dizengo mazunu madozi metri zondo horo mabaya n'importe quoi majinru hamadani kama nzomlo le mtishitema wana nezoro zanyu gwanzolo le mrumshe wanzo umrati kush comme kada de madu wana ngoma yanyu mruge na ngoma gufungu mdosala kuna kautoroko wana shohangu je vais vous dire quelque chose pour punir les hommes calboches et les hommes ratés et les hommes bizarres ikao ou jikaza na uvantara na rigueur wanza dongeli wanza s'il vous plaît mes sœurs un homme qui va venir là ton mari
de te crier, de te parler comme il veut. Essayez de la maîtriser. Tu vas faire comment pour la maîtriser? Et quand on déclare chez lui, résiste. Essaie de te calmer. Et quand on m'ambia, ou tu m'ambia. Et quand on m'ambia au babouha, ou tu babouha. Et quand on au téléphone au babouha, ou tu me demandes un rongo. Et quand on de Burundi, m'boulier ya reme. Il est ton mari. Mpishe shahula yale. Sha yekawe kudoroha. Wakati ya haji yale shahula. Essaie de sortir un peu avec les enfants. Yekangujo fanyanam na urohi ya jake kahundu yabo. Je jure au nom d'Allah, il va devenir comme toi. Ujodo kansa doit la mazeni pando. Il y a de tunda. Ce moment-là, lui-même, ujokahama, dihelika wakaya. Ujodo huzisa. Hukandahu, gamjokaga una hawara, gamjokango ni trompe, va nous changer. C'est ça. Chez Kaïpasa. Mes soeurs, de vous laisser comme ça, de parler, de crier. Wakati mmaha, ya jikazao, na uvantara, ya hurando nai. Yedo akata jukwamba. Vas-y, reste là, tu vas lire l'heure. Va là-bas. Oui, yani parawa sati coupé. Mais je sais qu'elle va continuer d'appeler. Gamjokango jo para plusieurs fois. Gamjoka ya kanauzia. Hopara. C'est ça le problème. Dahibu wana shohango. He sante ya hanyu. Hounono wa hanyu. Wanane roho ya hao. Yekemru maha hou kana namna. Ya udom kazi za deba. Ukaudo jizimbisa. Contraire. Reste avec ta joie. L'otséa. Mets ta beauté. Mets ta peinture. Mets tes ketchup. Comme la lawaha. Suka. Jirengeze. Hula wana parfum. Yo jabu halifila ne telefoni. Fanyama kutsumona. Yo jabu ngenazi bataniza hai. Bahingu juenda tawaye ya do provoke. Vanaba kutubabuha. Vanaba ngomba tranquille. Vanaba sagon détesté. Vanhu jomrajina. Ça c'est le moment que tu vas rester en paix et tranquille. Mais si tu restes là de pleurer. Et de pleurer. Et de pleurer à cause de lui. Wallah. Ngujolenga mvu ya hulande nai. Mes sœurs. Wanango très important plus que nous. Wana hanyu ngo muhimu rahana swanga mahani utsirege mrume humkofikirani norohoni haho ya johutimiza haukamrume ka hajoka ya ngo manzo 100% idu wakata ko hutsimbambi sheka ngodongo mreme ya mnango mayozina ngodongo mtabishambabi idu wakati ya ko usume ze hakansi ajeno do bestiel s'il te plaît gontabisho c'est mais que vous restez vraiment tranquille en bonne santé au lieu de vous laisser comme ça bebu mwana mshahang du sais manzombe alhamdulillah je jure au nom d'Allah wengena zekirtas wejahunika kirtas mais il va lire leur nyezi mbugu jompinise haukaya hadiwaza ya ukaya ya buhadulumu wana hai wana wane yendi ya balancer ya ex wa hai comme quoi ya quatre femmes seules ou qui a basaga ma problème du semanza nyezi mguwae dojo hu protège wana shong mtijangamiza sababundasi mtijua sababundasi haukaya mrume yo ujohendaza ngawe mwema te bela te charmante gamutabisho eka ujihansi hata hufuha hamu huremani crise huremani avese ushenyu hemiomo huvure emindu nemihono ngo jonsu kadwa katinjoka wanza abahanga we fresh te belinga mutabisho hodi hata ujitlahamu hujangamiza huremani avese hodi hata ujitlahamu wawe huvure hamdu hauramani crise cardiaque gawanjikape idwa katinjoka wanza o wakati waka mwema wakawenda zembio zaha na kahurenda nai waja waremani avese ngwambodo wakati njuka wanza dahido wakati njuka dana sehemu jina ni hutimizi wanashohamu msife hasbabu ndasi na muranzi bada sudan romahan na mrespect bada sudan romahan shamti li hasbabu ndasi haina madame chena tofikira nkaya un jour mon mari va partir haina madame chena tofikira nkaya woi hanlola sha un jour gujodaza c'est pas la première fois depuis décennies et décennies rahima koko hatukao ojaja duniani rangwema sahaba na wao wanwasho wakao kama célibataire wakaoransiwa est-ce que watsojiwa yabo mwana mchojo janska c'est mon mari moi seul c'est lui-même c'est lui mon mari il y a que lui wallahi bo mwana mshohangu mrumaha hangu jo humeta en souffrance ya hutimizi ekado anza uhensi kawe mrumaha mwanzize shato hitsanuka un jour kahendeza nsina utsojiwa na hafa ganjo hundwa mrajina winjwa
hanyo na shekado mawalola watu na shekao makawajua winjwa hanyi kao unywana umeikadwa mlolani watu na umekao makawajua reja hunirjwa wanyumeni wara wajua komori ngwa komori hawa pacha ngwa l'extérieur sha winjwa hatwa ma 99% mwanwashe mawalola watu na shekao makawajua hao maka relation à l'époque s'il vous plaît. Ça me fait mal quand je vois une femme, elle est en train de pleurer et avoir mal à cause des ex-fantômes. Ça me fait mal quand je vois une femme, elle est en train de souffrir alors qu'elle a des enfants. Il avait son ex. Au lieu de son ex, il peut comprendre que c'est la maman de mes enfants. Kairi ya kemono, ya kanemu obo wanangu gwajoka heureuse. Chez eux autres c'est pire, on voit pas tout ça. S'il vous plaît, mes sœurs. Protégez-vous. Ça, c'est des paroles que vraiment la plupart des hommes, on déteste, mais je m'en fous. Ntina besoin d'oufi. Comme on aime ou dire qu'on est là aussi. Et ma loufi, mi sanza loufi. Je suis pas oubi, mi wanza les fleurs. Wilo. Mi wanza les fleurs wilo. Chani sanzo dingoni. Ya oui, comme on aime, ni handa boutura, mjukokona jonahir. N'importe quoi. Vous pouvez aller vous soigner. Njaju pas de craindre comme on aime gun déteste. Je m'en fous. How can njaju pas filhana loufi. Gamju hafiliane le fleurs le rambilo rili come rili tsonze rifanye shalom rujadun gani du fimaji n'importe quoi mwaname kakatsongo zanjaju kana tambaja. Ça me fera mal, c'est une femme, parce que c'est elle qui va me rendre heureuse. C'est elle qui peut me préparer à manger. C'est elle qui peut me faire masser. C'est elle qui peut me donner tout. C'est elle qui peut me ouvrir les cuisses et de faire n'importe quoi. Tu es là, m'gongo défendre en marche. Oui! Ils sont très importants. Parce que c'est nos mamans. On doit être zahat. On doit être zahat. Nyezi mguna nike hatima njema. Nyezi mguna nike musomema. Nyezi mguna hifadhi mwanam shahatu. Nima ex wahezi ngoma mkanimba kwamba pitiye. Wanzania damu rukadofu ngwa mlomshekao. Ngaona fikira nza mrejei. Ngaona fikira nza mlelo wana. Shamo tsimbili tsufungwa na ngama nzo mdorejei. Nyezi mnaliponesha reshahani. Mwanam shahangu. Garjo mbila zedouan. En tout cas, je kwanza rambe ekawe mwanam mehoji présente. Harume mahakama. Kwende hu témoigne nrongo. Ça c'est le moment ikao on va afficher ton visage. Wakomori pia wahurambu kaya. Waidi yenda balancer mrumshahai. Yenda yambeke mrumshahai halola. Ye kati femme seule. Na waji déclare femme seule. Izo zonti pia ngarju jaban ngarju affiche. Eka husubuti. Hurdi hurejarme mahakama. Kwende hu témoigne. Hauka wopeu. Umanadamu wapeu. De jokwe di mzaza huwana ha. Kujao na ukaya. Wei hawanza wanziza. Wedu waka méchant envers de ta femme. Wedu waka méchant envers de ta femme. Wedu waka méchant envers de tes enfants. Wakatika warda mzaza huwana nai. Yabo hundo wana hunai. Na nyibu wana sohangu. Mdatsuni ukaya ngono mbaba huwana. Yenda zahe. Yabo mdumba jina ujujabanu kana unanza. Gabu wanaume ikawo malaika. Gabu wanaume wa roho njema. Gabu wanaume wa mahaba na nyanzo. Wajou manzano manzizeni. Mdatsuni ukaya mbaba huwana wanyuhende zahe. Yabo ujujabanu kana nzuwana. No. Ngojujo pase mwanami ya jujanzu wana ha. Ngojujo pase mwanami ya jujabamu wana ha. Ngojujo pase mwanami ya juja ya hanzize. S'il vous plaît mes sœurs. Gagne très important dans nos vies. Mwanam mendio ajuka shida yanshi batsina mrumishi. Mwanam mendio ajuka shida yanshi batsina mzazi. Yedi makalima jukanza na biya mwiso. Protégez-vous. Mruna tidi suicide ajangamiza sababu kalboshi. Hasababu mwanam mekaseti. Sonsi pia mkabati ndole ya atula signature kampaka mbebone de mjomana. Wakatika watu waze santimane zenyanzo zonsi pia sheri kansi hula mehala wa hazini hujangu mtu waze nguo hurange service hui hansi bavuni hukansi humtoe makoshi huya hansi bavuni sheri bondo tsamba majabarigi humnika hanu husibala udolege mna mafuranazi humhandilezi ungo husibala ujaukansi bosheransi bahulemewa hufanya plonji haku hurangeshi leso tugodongo mlisa iledo wakatajo kwa ukaya hima ukwe bosheri bahufuhami izo ngamjisubutura izo mrujo fanya mrume sha mrume tsi mrume kalbo shimruka mfanyazo hauka eka humfanyazo hurambo ukaya henda tangu changer ça seulement que tu peux tout retirer mon essai ukaya je suis pas ton esclave si je fais ça pour toi mon mari parce que je t'aime mais dès que tu prends la tête et tu me fais du mal gam tu dois ouzia what's the msahaf aukanyu hansuka ya mrumshe diabidi ya falie mrumshe dabidi atundia falila au kama mrumshe duko dragewa mrumshe duko ni sonyanzo
mrumshe bidia ufanye mahaba chaque namna je mrumcha kufanya mahaba et kawe mrumme kuti premier onese mahaba. Il faut que tu sois un homme capable de complémenter ta femme, de aimer ta femme, de faire des cadeaux à ta femme. Ufanya te mrumsha yake heureuse comme mrumsha ya tujuka heureuse ya tuko sur rendre heureuse. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema, Mwenyezi Mungu ananike musomema, niona shohat ndojo ya ukaya vanu humrujangamiza sababu mrumme yo si aula na mrumme yo ujwa hinda halo la mrajina, mrumme yo ujwa la mrajina na mrumme kahafu mrumshe ukaidani na mrumshe ekahafu mrumme yo ujwa la baike din swabili na mfanyi bwana shohangu hauji protege. Mwenyezi Mungu mponi neshari shohana damu wapeu na nanyu wanaume winji wa hanyu ya ngoma injia hanyu na ikelimit shamsi jemka na ngoma ya kiujinga na ulada mjamji hansu kango fungue mrumshe na bojo kanzarudi ulejei watu binadamu au kanasha kuwenji mlo harumazina gamzambo winji wa hanyu ganyi harumazina bwana washe au kawa naume winji wa mfunguane na nyinga mwesheda nyinao ngwaendao za uvakans wa mratini tuwala kanrar wane jensu wabili mwabulia mjamu mwesheda nyinao hatu wa mtuliani wana wazina yaboga mjoko wenjo hanyu kamna uka kontan gamjo tabianizo yahamba sha mwanamshe ikao yaransiwa imrumme kawajaha twalaka ya ukaulaka na usiu eske ngabo twalaka ya sayatolo avec furaha avec joie. Il y a pas un moment twalaka ya tola boshi viens là s'il te plaît, fais-moi un petit bisou, fais-moi un... vas-y fais un petit câlin, j'ai besoin de toi chérie. On peut aller faire de quoi? J'ai besoin de toi. Ah, ok, vas-y, bébé. Allez en action. Chérie, t'as préparé à manger? Oui, chérie, j'ai préparé à manger. Vas-y, on va manger. Chabou, chérie, c'est au fond de toi la canard. Hey, zokoli, n'importe quoi. Toi la kazo, toi la hausiu. Zo, la hadaruba. Kabasa paro, toi la ka. Hafuraha. Nanyanzo. Na mahaba. Avec joie. Yabona mletu d'amboka. Tikana aussi. Ndouye paro, toi la ka. Avec joie. Boumakalbouchi. N'importe quoi. Mwenyezi Mungu anahifadhi mwanamsha haka. Rambekaga jomba zedwa. Mwenyezi Mungu ajanlie yavuke. Heli ya balance wana eksi wa hahe. Heze tambuika nguzi hundo. Nelia tungusi swana uhea. Banda hafitino kange famswel. Banda halolo. Ne mrumme wae ya mlola. We mrumme ikaw ya tukaumjua. Shawajula na bade mrumme. Ya mlola wa madu. Hamransi. Hamrendenai na hamvu adomfungwa plusieurs fois baada hafungwa ule mrumsha plusieurs fois shemrumsha adomrejeza sha finalement abasar zambao ula mwanamme hasiabo hakanza ya reje mwanamsho hatu haransi wangasi na 2 ans baada haransi warlo na 2 ans sha ula mrumme hakanza reje wana mshamba ukaya unifungwa tola kanda kwa damu de turejeza ya burka ufanya zina hodi nifungwa ndeza turejeza cette fois sina hurejeza haukaya zinu tolaka zilo zinjwa zitoa. Vaut mieux que tu pars définitif. Wakati kama mshe humu wa humrede nae humbihi kutinambi watuka humrendazo. Baiko doa mnikaze kertas. Sha hajaha lemewa. Aba sahalolo huoneke meilleure solution. Yani, ye un bon projet ne héritage. Oka uherite owana. Olewa. Ne kado kontizwana haho. Luenda wa fitine eksi wa haho kaya. Ye kati famswel rangu hadi.